say name sense my trend the pa and now some see Mëmber no evangelism apart so we dem a they never can say you can bro from let's come later e cause ya let's say apostle for ensakra can evangelism apart no ala na branch bi so about a we chi match say come here say Ghana for nkasa me do pettifo fi say ma me announcement yi wan kasa ka ya badwo bank ka so betena say na wadwe ho say na so we dem a me praise enye life family beko we the best me best and ka be ye dey amame na so etamwon tare ehempa bodwa besere nkundia na ende asa jimie ni sebe ebi so ewo Ghana fo binom wo mti papa eye no de o se anka apostle for kwan hu kwan so otini arrest evangelism apart na anka obe westini dia anka won san so arrest church members ni mu bi enka mti esem no mti ne ma bia se na bible kan no wo se wo kwase abesem na ni mu fifira prapra ni fie mu asesa de komanya nsani ne why yes enti bra fa kwase waku afi unya kakra de sika gale no madwi oh check a Subscribe to Ghana Update for latest news. Share me kafe momie the enti me bo etwe de funchi video so kan won se ene ye bedi nkomo nya abotre minim the enti me kasa tam kopa America ha fi na aboten atin se Ghana de samlo madeda but kakra na mu biti no mu emfa common sense bi ento ye noma bi ayeye ho one Agradaa mama ka bibi nkyere wo me mpa Agradaa asem but no kure eye ba akope me hu se bloggers foni bibre na kasa ebi kasa tia no ebi yesei sebi taflache tenase busa ho se Agradaa so le ho no e ho nye bank Agradaa na so le dem ho no e ho nye bank police for no the law need to be applied with common sense se nipa wotan nipa na mental America Agradaa dwuma bia no wo ye no na me hu se azan bi wo ma me hwe na mabeka but me di na tem ena mentena ho ma Agradaa emfa owusu bempa anim entwitwi fom that is wrong but the case ni say ekwanya ade ni fa so baye no we need to apply with common sense ye pe bibi achi Agradaa this is not the reason ye padie bi ade achi Agradaa this is not a tangible reason police for muntie common sense amede ebremu muntie bibi wa hase hwe obi aye ID card fake ID card edenenam me send ma police for matu anamo me send we ma police for fake ID card many police panyini pa edi nkomo wa hase me send fake ID card we edi mani pa dasani me di ma police panyini o kire me say we fake ID e be ma na shechiri nipa a wo betimi aye fake ID na wo den nam wo kwa we dangerous chain obia fake ID police for fake ID ene da hon me send bremu ebere pamu no mo beti sa issue no what I say ye wonu me bi wo ha let me see my camera is not black okay all right one obi biela wo sole ya wo ko Agradaa ho se wo kwa kopesika sika na wo kwa kope no busa ho se maame no onye jimifuo wadwale firi wo fie wapatade bi ahye watimi asera adwen ben ne ba wutrim se me kokonfo Agradaa ho akwa kopesika mumpe ade papa bi emfanchi Agradaa na nye sankwasia issue we asie mo a wo be kwa wo di evidence bia be kono we need to arrest you near bokwasumuma because timamufo no sebi tafat ebinum agimi dodo how many times ena maami we yen kan kire mo se oyazan
Ni padodo ni nyina enim se maame we oya azan. Odi na adwene ene ye adwuma. Fine. But this is not the reason I was a police for mochino. You are joking. Ghana police for. Munim adwuma. Munim die I was a modern life no adwuma no mo waste time. Monchi Agradaa with a reasonable. Monchi no adie bia eye adie bia otwa no ho a ontimi ntwa. Na mo tete social media so mehu ade a mehu ya eye me yakra ne na brown na eye ne de ye e wo se ka wo kra wo tu nkrofo fo say no timamufo magimi achedodo. Tell them say timamufo magimi achedodo. Hey, police for na ma friend no omo ko chase Kennedy o omo ko chase Kennedy enkosi hu hwe ne bakwa kosi nam one kwate wo nipa wa ma nipa ewu ewo nyoma bebre mu nam one sika bi ekoko di ne ho no busa ho se akosi sei police for mu nim adwuma wo se moye me te wona me hwe videos bi a ebinumo ye like me I feel say nkrasesem sana mimi hunu se nkrasesem mo me nka asem ni yi maame na ade no ye boni be no ye sa issue me me support obi atemamufo da because eye jimi ne hono enye bango hwe jimi jimi ewia na ya tse Agradaa ebu nkofo afaso we jajanhye enro enwumri nipa dodo etwa loro kwan mu ekwa asore ho no mo ye nim de ekose oye program se wa ye advert with the TV no so se udi 100 cedi ba ubenya 500 na 1000 and a be to kwa free boko. Just look at it. What wona utu fie no busa ho se wadwale awie wasra oye bibia maame ne se bra ne bebo afode ka ehunu se maame no o point wa say bra ne bebo afode adwuma no honhom me kana so obechawade me na I don't support Agradaa but this issue we no I will support her no kure ba kope no kure Ghana for timamufo no sebi tafache mumpe no kure tie ntide bia no ho be kire mo san mumpese mu betie no kure no de bia na yen kan ma wo side yen kan bra wo side ene na wo pe the more na yen kan ba wo side no mistakes are wo ye mistakes bia wo ye no da subscribe to Ghana Update for latest news. We a good guy, we a good person. But the moment you will turn and rebuke the person, say, yo bro, yo man, idea you know, it's wrong thing. Ghana ni pesa hadien. Today be an utunifu was hadien one. Or who say you tend to be his enemy or you tend to be her enemy. Ghana ni idea open or pedebia on cotton. It is a only Ghana ni ya dear. Now who subi a deni panitrima. Who say sani pano or pete ti debia or ya dia maninji minko me ya dia na the moment I will be catch him say no akwasi adia wuye is a wrong way me trase I'm a human being I reason I think mama mi enjimi ya da sori ani ada sori enim de life na ye nipa na fro se bra sole let your common sense talk to you. Number one, nipa dodo a wagye musika na odi bi beka wo mu ho nipa dodo a wagye musika odi bi beka wo mu no hwede akwakosie wa frodi nipa bibrebe na mo na frodi nipa bibrebe nanso no sese look at it Agradaa edi na adwene ebu nkrofo de bia na Agradaa de na adwene bu nkrofo de bia obie ni wo ka hwe afa ho Momutimamufo na yebe tumufu say stay away from this woman, stay away from this girl. You don't want it. Anytime bia mo beko, de bia mo pese mo ko, na mo kokko ye de mo di asemu ba. One, maami ngege ebot ehu de say hey, asa maami wo ya azan. Number is 0548302985. Nina Ayeko University Foundation. I a donation center and I make patrol.
kakra na awo no esomaye fafa number no so na nyakopon ebe hwa ha anam dum besi makra